Njatũkano gatagati ga athuri a kĩama ironekana gwĩthegea, amwe makĩnyita mbaru irua rĩa imwana, nao amwe makĩregana narĩo makĩendekithia magongona maya makahanĩka mwaka ũkĩte. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama Ndung'u wa Gaithuma oigĩte mũtaratara mwerũ wa gĩthomo nĩguo ũtũmĩte mecirie kerĩ, makĩendekithia irua rĩrĩ rĩkahanĩka mwaka ũkĩte arutwo makĩingĩra senior secondary, ũrĩa moigĩte nĩ maiguithanĩirie na ministry ya gĩthomo. Hakuna na hata hatujapeana rika mwaka hii na hatutapeana. Adhuri thai. Kwa hivyo tuko hapo. Kijana atahiri wakati ile inatakana asirudi tena kule primary school. Kwa hivyo amalize atahiri wakati anaendelea katika secondary. Katika hiyo ministry walikuwa wanatuomba, wanauliza wale watu wa jamii ya Kikuyu wanahusika na mambo ya tohara wako wapi watusaidie. Sasa tumewasaidia. Sisi hatuna mambo ya tohara mwaka huu. Athuri aya ningĩ nĩ morĩtie kanitha marũgamie magongona maya mwaka ũyũ. Tukimaliza na hao warudi tena primary, itakuwa hakuna haja ya kuwatahirisha. Pia itawapatia walimu na wahusika wote katika hiyo sekta ya masomo shida, kwa sababu utakuta hata vijana wengine watakuwa akiambia mwalimu huyu ameniita kehe. Sasa walimu watakuwa akishindwa watafanya nini? No thengia wa athuri a kĩama kuga matiraheana rika mwaka ũyũ, moigĩte matihingĩrĩirie mũndũ ũrĩa ũkwenda gũthiĩ na mbere na kũgimaria mwana wake. Kwa hivyo hao wanafanya kwa sababu zao binafsi. Sitaki kusema ni biashara, lakini inaweza kuwa sijui. Ukiona wawili watatu kule, na sisi hatujasimamisha mtu. Hata mtu akitaka kupeleka mtoto yake hospitali na pahali anapeleka apeleke, lakini ajue hiyo mtoto hata kuwa kamili. Na kuona kũrĩ na athuri angĩ a kĩama mahinyĩrĩirie gũthiĩ na mbere na irua rĩrĩ, Gaithuma nĩ amacukĩire gũkorwo magĩtongorio nĩ ũkoroku wa mbeca. Nataka kusema ukweli, hawa utaona wakikimbia kwa governor wapewe usaidizi. Utawaona wengi na hapo Kiambu, hapo Kabete. Na mimi ningetaka kurudi hapa wakati wamemaliza, nilete ushahidi walienda kwa governor kuomba usaidizi. Kwa hivyo hiyo mimi nikiangalia hata si mambo ya wazee, ni mambo ya siasa. Na ni mtu ambaye anataka kujipeleka apewe kiti kule kwa governor. Hata wale utaona sababu hawatakosa wawili watatu watakimbia huko. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ wa Wanjikũ.